ba chụp xua cô ở thế này chụp được khối sạt quay một đòn tiếp theo này phần chia sẻ bài chất tham mình tên này bạn cười vào từ miệng của con hay sẽ không tham mê thế này bao lục cú đừng ai của con bạn dối vì mê bao lục cú bị sạt bà trắng sạt thứ sạt bao lục cú khi chỉ sạt thứ sạt vẽ con chỉ mười này tiện hẹ bà chắc là tá nếu như mình đây là bao sạt thứ sạt cứ chia vậy sạt thứ sạt cứ chỉ tiện đài miền này xây nhé con tái với miền rụt đôi nhé nứng ở rứ miền xô sầm lệ đôi đôi khi bà đôi chia từ họ chia sẻ đây là của người dùng một miền của cốtឬក៏ប្រហែលគឺពោតអំពីពាក្យភ័ក្រហ្នឹងគឺមានចំនួន3បាទជាមានភ័ក្រក៏ភ័ក្រមានថាភោក៏ជាដកដាក់ស្រែភ័ក្រទី2ភោក៏ជាដកមានជារោភ័ក្រទី3គឺភោសញ្ញាសញ្ញាហើយនឹងកបាទអញ្ចឹងភ័ក្រទី1គឺថ្នាក់វិទ្យាជានាមដែលមានន័យថាសេចក្តីរាប់អានសេចក្តីស្រឡាញ់និងសេចក្តីស្មោះត្រង់បាទចឹងភ័ក្រទី1តែពីជានាមសេចក្តីរាប់អានសេចក្តីស្រឡាញ់និងសេចក្តីស្មោះត្រង់រីឯភ័ក្រទី2សំដៅទៅលើភោក៏ជារោនិងជើងដកគឺសំដៅថាពាក្យជានាមដែលមានន័យថាមុខបាទគឺភ័ក្រគឺសំដៅទៅលើមុខរបស់យើងរីឯភ័ក្រទី3គឺពាក្យភោសញ្ញាភោសញ្ញាហើយនឹងកថ្នាក់ពាក្យជាកិរិបាទកិរិយាមានន័យថាឈប់ស្នាក់នៅមួយពេលឬមួយគ្រាបាទចឹងលោកគ្រូសិក្សាថាកូននឹងយកពីមេរៀនដែលអំពីនិយមពីសតិស័ព្ទដែលមានពាក្យថាភ័ក្រទី1ភ័ក្រទី2និងភ័ក្រទី3ដែលមានអត្ថន័យផ្សេងគ្នាតែការអានដូចគ្នារូបដូចគ្នានិងសូរសំឡេងដូចគ្នាបាទអរគុណច្រើនលោកគ្រូសិក្សាថាកូននឹងយល់ហើយយកពីមេរៀននេះទៅត្រឡប់ទៅវិញហើយសិក្សាស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀតសូមព្រះប្រទានពរសូមជម្រាបលា